Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Менин бир тууган иним Туркбаев Улукбек Карабекович 1983-жылы төрөлгөн. Ушул иним бир жылдан бери гемодиализ алып келет. Себеби эки бөйрөгү тең иштебей, ушул бөйрөк алмаштыруу операциясын кылыш керек болуп калгандыгы себебинен бул инимдин 5 баласы бар. Ошого азыр врачтар тез арада операция кылыш керек. Ошондуктан урматтуу жамаат, сиздерге момун мусулман бир туугандар, сиздер менен биргеликте ушул сыноодон иншалла Алланын буйругу менен бирге кутулабыз деп ишенем. Иншалла Алла разы болсун. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuğanlar, gelmezler, bizden şu ustazımız Kuranacı ustazımız şu birisine sırasına şu yardım gelip olacaktır. Bizim yardımımızdan şu muhtaç olup durdur tuğanlar. Kimde koluna kança yardım gelip şu ayırıstan, arayastan şu eli bulduğu, Ondan kelgen jardamında da yaşananlar tuğanlar sizlerden sorarız. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmattуу musulman bir tуугандар. Мен Туркбаев Улукбек Карабекович 1983-жылы туулганмын. 5 балам бар. Ооруп калып, эки бөйрөгүм иштебей, 1 жылдан бери гемодиализ алып жатамын. Ошол 1 жылдан бери врачтар мени операция жасат деп айтышат. Бирок операцияга акча жок болгондуктан Аллах разылыгы үчүн мусулман бир туугандардан жардам сураймын. Сиздерден Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые братья и сестры мусульмане, нашему Хазрат Аллах дал испытание в его брате, которому требуется операция по пересадке почек, на котором необходима большая сумма. Мы надеемся, с помощью Аллаха вместе с вами соберем нужную сумму. Ведь вы знаете, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: дающая рука лучше берущего. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.